Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya sebagai panutan bagi kita Kutub Rabbani, mudah-mudahan Abuya sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Bumma asyiknya nang tua menanggil pogak le turun luwa. Bumma asyiknya nang tua menanggil pogak le turun luwa. Abelam di murakabah kasyabah Allah nila unfana abelam di murakabah kasyabah Allah nila unfana yawma sajamun anda bansuri rauf singkini puno cerita yawma sajamun anda bansuri rauf singkini puno cerita David tasawuf Munba'al Sufi Syekh Amran Wali Mughal Syahadana Tauhid tasawuf Munba'al Sufi Syekh Amran Wali Mughal Syahadana Hanada Kanumbilawa Tumacit Sidra Isla Ala Yuhadibilawa Tumacit Sidra Isla Salim Malik Nabi Adam Rahmanika Dikandung syahaya Salim Malik Nabi Adam Rahmanika Dikandung syahaya ulama asyik seda'ambaku sibako indah dalam agama ulama akan seda'ambaku sibako indah dalam agama bedamu bagat bedakan sisa buatmu sahai payung nangro sayang jatuh umat alam dunia bedamu bagat bedakan sisa buatmu sahai payung nangro sayang jatuh
dalam dunia lalu di dalam murga disangkala umatul di dalam murga disangkala urongon manan sabelan karam godaan syaitan mabuk dunia urongon manan sabelan karam godaan syaitan mabuk dunia wahai kaum ayat benale bertani baulan wahai kaum ayat benale bertani baulan ulama sufi waris Nabi sampai peduli kau umat dalam dunia ulama sufi waris Nabi sampai peduli kau umat dalam dunia Mahancenya orang berdua menanggap kegala orang luar. Mahancenya orang berdua menanggap kegala orang luar. Apabila di muraqabah في مراد رمضان